Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Intay ibasa ti Isaias, Kapitulo 41, versikulo 10. Di kay agbutan, addaak kada kayo. Siyak ti Diyos yon, diyo ipalubos nga damang butbutang kada kayo. Papigsaan kan tulungan kayo. Salakniban kan isalakan kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, ni Estelingay. Agwalwales ije arubayan. Apay day ta nakasako nga awit mo, Danilo. Ipalabak ka ni Esteling. Apay, di asawam. Ay na, amuyumot nga da trabaho na. Di na masangot yaglaba. Kat ipalundri yun Di na kayat. Narugit ka nulat ta. Kaasimat jay adim no ipalabayo ti kastakado. Ay na, tangdanak met. Mayat kit di da ito yung aramidan na. Tapno saan aday tamapan makikakaaruba di tati amuna. Tuwaga so ti itangdan ko kan kang aglaba, Esteling. Nasugat-sugat pa lang ti imak ang naglaba iti murang mi kaninanang. Paglabaan nakmanan iti nagado, manong. Dagreklamo kit din. Dayta ka di ti masursurom kadag iti pakichismisam a kaaruba. Ha? Sumungbat ka? Saan mo't manong? Ay, labaam dayta. Umay ko ala din ton bigat. Di mo brabrasen tasaan akayat ni manang mo. Nagsakitan ti imak aglablaba. Ay, agdaran, hanay ko. Nag-apgas no masabunan. Hanay ko. Umay ko man ipawawit na giti ubing. Adamanan ni Manang Eva. Agipaw-awir manan kadagiti anak nga nagsusulpong. Ay na Eva, amumot asaan akon ang makaaw-awir. Tanasakit ti sikat ko. Kandya kon makakamat pa'y. Ni Estelingay, si kaya ti ko nakagaw-awir. Ay, kaasyan nyo mat ati kabsat yaw. Paglablabaan lang aruden ni Manong mo a Danilo. Ita pagaw-awir mo. Italaeng, nanang. Umay kuntumat lang alaan dagiti anak ko inton bigat. Agdardaran ti imak ang naglaba iti sangasako amurang nanang. Mabiit laeng talanaan ta anak ko. Isaya day ta ti agas na. Tapno saan ang malamiisan. Sapay agaw-awirak pa'y. Ay, jak man amo kadagiti kakabsat mo. Si kalatan tinamnamaan da. Saan mo tarumbang apagserbiak pa'y ida nanang? Tadamot tan bukod da pamilya. Day tangaruti ko nakadakwada. Ngam di da makaaw-awat. Sapay nag-apgas ti imak. Ay, jaksan may turan ti apgas na. Ala, bay amon ta siya kung ti agluto iti pangrabyan tayo. Ing kalabantayan ng dagiti ubing ti tasalas. Ang mga numatin nagda. Stella, Oy, Fred. Naimbag man ta nakita ka diti park. mapana ka dyan training center. Nalabasan ka. Sino ti kadwam? Dagiti man do nga ubing anak ni manang ko. Imay ko inyay ayam diti park. Apay, agtang-training ka? Wen, nalpas nga minin ti eskwela. Short course laang. Amom, Fred. Kayat ko kumamot ag eskwela. Uray short course lang nga kaskan ka. Anya nga min ti pagus, ma'am. When no skills mo. Adua, nalaingak nga agluto. Kabalak ti agpukis. Nalaingak pa yung agmasahe. Oh, matlagayam. Apay nga ron nagpupupuk ka lang nga di balayo. Sayang dagita nga skills mo Mabutang akmat ngamin. Ha? Pagbutngam ko ma. Amom lang nga ruden. Gaputa pilay ka? Amang ano katawaan daklang dagiti tattao. Nagkunakan ka. Padasim nga min Umay ka. Aginrol ka. Kaduan ka. Sa anak anaruam arumrumwar. Sige, kaduan ka. Di ka madanagan. Napanan ni Esteling, nanang. Napanagsak daw. Napanagsakdo, wano napanmanan na kichismes. Ay na, bayan nyo lata ka din di kapsat yung anak ko.
Bayan nyo kadimot nga agaliwaksay. Tapno saan latan nga agpupupok dito'y balay. Ibagayon tuman kan kuha na tagluto inton bigat. Taumay kami kada Eva. Ay katsapain yun ton ati umay, tada kayon ton ti agluto. Umay kami nga rod agrelax dito'y balay. Isun ti agluto, tanalalay nga agluto. Ibagam iti asawam, tatumulong mo. Ninanang met, kabaalan ni Stiling nga aramidin dagita. Stiling! Umay ka man dito! Anyamutan, sa anak pa analpas ang nagluto. Ay ayabandak manon. Mabit lang, manang! Apay ka di, manang. Ikan na kami man iti danom, mawaw kamin. Ken jain tuno apusit. Itay pa yung urayan. Itong tunok pa'y laang, manong. Di danom, mangala kay ti danom, partakam. Ay, uuwan, manang. Mabit lang. Manungay ti magastos, di tay bagbagam apanagadal mo, Estela. Libre, nanang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Diyay to lang ang training meet at mabayadan. Sige, aramidem no anya ti kayat mo anak ko. Suportaran ka. Nangun ko ti pagsasaritaan nyo. Manong, Amo maya, ti kasta a klase ti training, sika. Para lang kadagiti awan pakapilawan na data. Apay, kayam ti ag-training, kat pilay ka. Ay na anak ko, di mo kumamot upayan ati kabsat mo. Wadda ti ko na ni Manong Danilo. Say-sayangam lang ti panawin mo dita. Ay, abay. Awatan da ka ay ti kumpanya kat pilay ka? Hay, saan? Dito'y kalangan balay. em, No, day patrabaho mikan ka, tangdanan da ka. Di kaslag trabaho ka matlang. Oh. Kan may sa, ay, narigat ag trabaho. Naungat dagiti boss ita. Demanding dapay. Iso ano siyak ti sika. Di mon ituloy. Kadwa amlaangan ni nanang dito'y balay. anya mo tanti kasi pa ng tagtagibasit na kanyak. Bayamon ida, aramidem ti kayat mo anak ko. Nanang, Ag-training ka lata. pilayak mo't nagpaiso. Saan alapad da ita? Basta ka ba alam lakit day, aramidem. Ala, inton bigat, mapan ka anak ko. Oh, naka-enroll kan, Stella. Mangrugi kan niya gadal. Juan, Fred, Sapay la ko ma, ha? Talipasim ti panagadal mo. talaga kayat ko ti agadal. Nabayagan da ito nga arapaap ko. Si kamot lang ti mangragpat iti arapaap mo, Stella. Kapailam da ita. Kabailak, Fred. Kasta ah. Umay ko man ayaban ni Stiling, nanang. Tapay manan, Paglinis ka di balay mi. Sana masango ni Mrs. ti aglinis. awan ni Stiling. Napalan na. Agis eskwela. Nagraraman. Ay na anak ko, di mo kumamot ibagbaga ti kasta. Taadara pa ti kabsat mo. Katawaan da lang Sapay nagsensitive. Amok nga agbaligin ni Stiling. Di mo maibaga ti kasta. Mga laan na nga itigastusan na. Da kayo? Kakasi kay lang arudan. Aggasto kay pailaan. No kasta, awanin ti agaw-awir kadagiti anak ko. Ay awanan na, ading. Iso amang tangdan ka iti para awer dagiti anak mo. Makapasuron. Bayamon. Kaya't ngamin ni nanang nga agadal ni Stiling. Una, tasinugsugan na ngamin ni nanang. Namatimot ni nanang kan kuana. Huwag nga rod Kanayon da nga kadkadwa. Ay awanan ti para labak. Kapilitan, alabaan ni bakit mo. Anya pa ngay. Katsyak met, agaw awiraklatan, awanan ti oras ko agpasya-pasyar. Nalaing kamot gayam ah, Stella. Saan mat? Adu gayam ti paglaingam. Mahiligak ngamin nga agbasa-basa. Sa bagay. Kan, ninanang ko ti kang runan ang mamati iti kabailak. Kan, syakmat ah. Mamati ak iti kabailam. Iso saan ka lang arumbang agtalina iti balayaw? Wan nga rod. No, nalaing ka, adu ti mangala kan agtalagken ka.
Uray may saak apilay? Wen saan aparikot dayta? Nanang, agradwara kon. Pudno ka di, anak ko. Wen, nanang. Isagot kun to kan ka ti diplomak. Agsagana tanto ko, maanak ko. Awan mo tanjay kwartak. Sana bale, nanang. Inton madaanak iti trabaho. Si kanto matan ti ikak iti kwartana. Aggraduar ka nung ni Stiling. Short course mat. Uray, basta makagraduar. Kat mapangka? Adda aramidag. Siyak, awan aramidak nga masadotak amapan. Imbag kumaano degree holder, ta daganas na amakigraduar. Kayat ko ti trabaho, may Stella. Agyaman nak, sir. Kayat mo ka diti agtrabaho ije kumpanya? Apay ka tinasaan, sir. Kayat ko atulungan dagiti determinado akasken ka. Ada tinjaya da kanya katrabaho, nanang. Ngam adayumat ngamin. Apay ko mano adayo. Saan ka mo tamabalin a panawan? Estela, anak ko. Sa anak pa'y unay abakot. Kabailak pa'y tagbiag ngagmay maysa. Nanang, Sige laeng, mapan ka. Dinak pa kadanagan. Oh, makita yo ita, nanang. Nakasursuron nga agbalog na ijay nga Stiling. Pinanawan na kayon. Napan nagtrabaho ni Stiling. Isuati ko na. Agam na pan naggarampang dayjay. Apay aya nga awan apulos ti panagtalak yu iti kapsat yo. Nagtalag ka iti kasjay. Narigat ang masursuruan. Bilibakken ka, Stella. Nagbit ka nakasursuro. nalakalaang mo't asurwan ti trabaho, sir. Saan ka akas kadagiti daduma dita? Anabayagdan dito'y kumpanya ngam di da payla mo ter aramitan da. Nalakalaang, sir. No talaga nga interesado ti may sa tao. Mala, agan anos ka ha? Uwan, sir. Sa anak nga agpangadwa amang i-promote kan ka. Manong Danilo, ada nga agpasubran nyo ako tiya nakaparking diti balay. Akin ko nga ta iti daytoy, ading. Manong Danilo! Manang Eva! Umunod kayo dito balay. Ada ka di ka doon masabali? Di asawa. Stiling, ibagaman ti pudnaw. Akin ko iti daytoy ako tiyay. Nagpintas. Da kami, Manong. Nakiasawa ka iti big time? Imbag man ta kinayat na ka? Talagang awan ti bilibyo kanya-kanya. Umunod kayo. Iyam-amok nila kay ko. Anya? Iti kaano man, saan abaybay anti Diyos dagiti anak na. Agtalag tayo, gaputa awan ti imposible kankwana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kata kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.